engazi hanga the Right Honorable Robin Nabanja na jangu Kibaale yatongereye ngo tonungi n'obundi buhereza burungi buriyo nibwija niko konja kubashaba konja kushagika government ibindi bintu bikiri mu muhanda. Rusekeru kuleta owa yali amanye netwe kumutulitambulira korasi owa yali amanye ngunetwe hanu tulina genyonyi owa yali amanye ngo abana baitu ati Emile saha zino ali vice chairperson wa committee. Engazi hanga amukorogo aherizeyo sente ziri kwingana Miriyooni 12 ab'umurimo gukombeka eklezia yega na motors yasima n'abebembezi ba district abukore bango nibakorera hamwe okure bango batungura ebyanga byabo. Buli nkaireka hano Miriyooni musanju nkuzijuka nkazireka hano mukuzijuka obundi agureko ko zona nkayimaro mu kidara obundi agure embuzi zona zikawa mukuzijuka ati mbesere Miriyooni 12. Reverend Father Godfrey Kisembo wana mkuru wa Uganda Matters Catholic Parish na jango omurimo gukombeka eklezia gushime kuba nguwa nareba gutekatekire kuwa omukwezi kwa mushanju niko konja kushaba abantu baburijo abebemzi n'abandi bantu okurabanje kubakwatiraho omurimo gwa mukama gwakorwa. Ekigendererwa ekyo kubete ekiro kya hati tubesere ntubasaba mwije mutukwatireho okurore tusoroza esente eziratukonyera okumalira ebintu ebikuru muno ebikwetagisibwe kukora tutakagitahire omubutongole eklezia eyo. Nitubasima mwebale muno mwebale mulindo obusinge tukugenda mukubaza ebigambo ka prime minister kwenda kugenda kyokana mama prime minister tukusima muno. And the only thing that we can promise you, we will do our best in supporting your constituencies whenever we are called upon. We are committed and again saying it just before the altar. Abanyishengero abarengere o 50 nabo bayicire mukorogo abaruga Kibaale ninga kigeze abantu nibinji kuriya konkani bakira kufuka barija muri nitubakira ko hamageze kugira ngo bara bafurikira bakija kuno emico mibi bagire ko wabo gire na parliament abo kubakana koromo murungi mu investment authority kandi nyonkani kunde bya trade twakana koromo murungi hatutamaka kingo kamwe. Eklezia ya Uganda Matters Catholic Parish Rusesa ekatandikwaho umwaka gwa 19 na mushanju eji n'abakristo barukurenga omitwaro ebiri omurimo gukombeka eklezia yeji bakatandika gutekatekaho umwaka gwa 2011 amakuraga gasha kwa Thomas Tumwebazi omuri Kibaale.